Gome's home. Cookie. Gome's home. Cookie. Gome's home cooking. Gome's home cooking to make you all healthy and fat. And sauce. And a piece of chicken. Ooh, check what Daddy is giving us. Okay, here we go. That's your fork. That's mommy. Okay. Try. Yummy. Yummy. Wow. Nice, right? It's not spicy. It's not spicy. It's not spicy. This is not spicy. It's nice. Yeah. It's yummy. You want to eat? You want to eat? Try. Pišemo vam sa receptom za puter piletinu. Stay tuned, you'll get the recipe. Vidimo se! Pravite sa nama puter piletinu. So first for the butter chicken, we're gonna take chicken thigh, which is boneless. Prvo što nam treba za piletinu, puter piletinu su karabatkovi bez kostiju. Okay. So the first thing we're gonna add is some salt. Prvo što dodajemo je so. Then some pepper. Malo bibera. Then we're gonna add a teaspoon of ginger garlic paste. Dodat ćete kašikicu paste od Djumbira i Crnog luka. Okay, it's a mixture of equal amount of ginger and equal amount of garlic. You can add a little water if it's very thick. Kaže Anthony, jednaka vam je razmjera u tom koncentratu od Djumbira i od Belog Luka, jednaka je razmjera Djumbira i luka. Paprika powder. Dodat ćete jednu kašikicu paprike praška. This I can even replace with red chili powder, but we don't want to make it more spicy, so we are using paprika powder. I možete da ubacite i čili, prašak od čili, kako se to kaže? Puder. Ajde. Možete dodati čilija, ali pošto nama ne treba da bude ljuto, mi smo dodali samo ove slatke paprike. Ovo sad se dobro promešate. We're gonna mix this and keep aside for like 15 minutes. Dobro me izmešate i stavit ćemo sa strane ovo jedno 15 minuta da se izmarinira. I to je to. Ide sa strane 15 minuta. Now we're gonna heat up our pan. Zagredat ćete vaš tiganj. Add some oil. Dodat ćete ulja. Koje god želite, mi dodajemo palminog. We are using here sunflower oil. You can even use palm oil or any other oil which is available. This is only for the grilling of the chicken. Samo za pečenje piletine, bilo koje ulje, suncokreto, palmino. Mi volimo palmino. We like palm oil. Yes. Now what we're gonna do is we're gonna grill this chicken in our pan, which we have marinated for 15 minutes. Sad ćemo da pečemo našu piletinu koju smo ostavili 15 minuta da se marinira. We will grill this chicken for 4 minutes on one side and 4 minutes on the other side. We are only giving the chicken a crust because it will cook in a gravy again. So we are just giving the color, outer color for the chicken. Tako što naš kuvar glavni kaže, mi ćemo peći ovu piletinu 4 minuta sa jedne strane, 4 sa druge, da bi dobilo svoju krskavost okolo.
Ja to ne bih znala da vam kažem. Eto, suspenzor i zna. Da, ovo ćemo se stavljati kasnije u sos, tako da ima svoju šmekcenje. Okay, now we're going to remove our chicken in a plate. Vadimo našu piletinu u tanjir. Okay, our grilled chicken is ready. Now we're going to make a sauce for it. For that, we're going to take a new pan. Pravimo sos za našu piletinu koja je gotova. Treba vam novi očin. In that, we're going to add some oil. No šerpa, ajde da kažem šerpa. Dodajte ulja. Okay. In the oil, we're going to put one bay leaf. Stavljate lovorov list. Then we're going to have some cinnamon stick. Zatim dodajete cimeta komadićima. 5 quarts of cardamom. Treba vam 5 komada kardamoma. And little black pepper. I malo crnog bibera u zrnu. We're gonna saute this. And then add some garlic. Evo ćete da bacite na ulje i dodajete Belog Luka. Some ginger. Zatim Djumbira. Make sure it's roughly cut because anyways we're gonna blend this gravy. Ovo vam sve treba ovako veliko sečeno zato što sve jedno će ovdje ide da se blenda, koliko sam ja shvatila. Then one medium onion, roughly chopped. Zatim jedan crni luk, isto veliko sečen, nebitno. So when it's slightly light brown, the onion, we're gonna add 3 pieces of ripened tomato which are soft and red in color. Kad vam ovo bude malo blatnasto, dodajete vaš paradajz koji je jako zreo. Mi smo baš išli da biramo u radnji. Isto ga veliko sečete i dodajete i pečete. Tomato till they are soft and mushy. Ovo ćete sve da kuvate dok god vam paradajz ne bude bljučkav, kako bi ja to rekla. We will just cover it. Evo možete da pokrijete, stavite poklopac. Tomatoes are mashed. Now we're gonna add some cashew nuts. Paradajz nam se dobro udistao i sad dodajemo naše 100 grams of cashew nut. Indiskih orahe, 100 grama. And then some water. Dodajte vode. And let it simmer for 15 minutes. Pustite da se krčka još jedno 15 minuta, ali na laganoj vatri. We're gonna add little more water actually. Ti će dodati još vode, on to sve zna odokativno. I to je to. Let it simmer for 15 minutes and then we're gonna blend this. Low heat. Smanjite na nisku temperaturu da se ovo sve krčka. We're gonna blend this gravy now. Before blending, we have to remove bay leaf from the gravy. Znači ćemo naš umak da izblendamo u mikseru, ali izvadite prvo lovorov list. Okay. Now we're gonna put this in the blender. Ćete li to sve da stavi u mikser? Ostavite ga malo da se prohladi. Ajde da miksimo. I'm gonna blend this. To ćete sve da miksate. If your gravy is a little bit thick, you can add little water. I'm gonna add little water to my gravy. Ako vam je ovako gusta ova masa, trebalo bi da dodate malo vode, evo Antoni dodaje. Okay, now our gravy is ready. We're gonna strain this first. Evo gotov nam je naš umak. Ovo ćemo sve da provučemo kroz cetku. Čekajte mi pokažem kako to izgleda. Eto tako izgleda.
Sad ovu sve u cetku. Now we're gonna strain this gravy. Sad ćete ovo da procedite, ovaj naš umak, bilo koji cetku da imate. Evo saznala sam zašto se ovo stavlja kroz cetku, zbog začina i zbog ovog paradajza i svašta nešto, da, sve ostaci. See, this is the thing why we are straining it, because it has tomato seeds, then you have pepper which is like, a little grainy, so it doesn't come in your mouth and the gravy becomes more smoother when you strain it. Da, i ako ga procedite, onda postane mnogo smooth. Koristit ćemo istu šerpu, pošto moj muž voli da ostanu ukusi. We're gonna use the same pot which we use for making gravy. Da, gdje smo pravili. Okay, now we're gonna add some butter, as the chicken itself is called a butter chicken, so we're gonna add butter. Dodajete putera. A full spoon of butter. Stavit ćete punu kašiku, ako ne malo jače, putera, zato što se ovo zove puter piletina. Okay, as soon as it melts down, we're gonna add our gravy to this. Čim se to otopi, dodajete ovaj naš proceđeni gravy. Okay, see, our butter is melting, so we're gonna add our gravy. To već Make sure you keep on stirring it because it's gonna boil and it will bubble a lot. Samo treba da ga mešate konstantno, kaže, zato što će vam se praviti mehurići non stop. We're gonna add our chicken which we have grilled before. Evo dodamo našu piletinu koju smo već ispekli. Okay, looks very creamy and yummy. Baš izgleda lepo. Gravy is a little bit thick, so we're gonna add some water to it. Kaže Antoni da nam je mnogo gust ovaj umak i dodaje vode. Okay. A vi sad gledajte kako to treba da izgleda. Ja ovo prvi put vidim. Now we're gonna taste the salt. Yes, it needs a little salt. So, dodat ćeš soli. We're gonna add a little salt. Okay. Dodajte soli po Then ukusu. a little cream. This is really optional actually to make it more creamier. So you can even avoid this because gravy itself is creamier because of cashew nut. Dodaje, ja kažem paprike za kuvanje, ali to možete i ne morate, sve zavisi. On kaže to je već kremasto, jel? Okay, at last we're gonna add some Kasturi Methi. Evo to nešto zadnje dodaje Kasturi Methi, ja stvarno ne mogu da prevedem. It's actually a kind of a herb which is used in a lot of Indian preparations. Da, začin koji se koristi u indijskoj kuhinji, ja stvarno ne znam ni na čega me podsjeća. Ja stvarno nisam dobra sa začinima. You can actually get in some stores where you have some Indian food available which are with Indian spices. Da, možda ćete naći negdje u nekoj radnji gde ima indijskih začina i svega. And ta-da! I tada, gotovo! Yummy, yummy. Guys, this is the best way to try it, the butter chicken with rice, which is a Jeera rice or any kind of rice, steamed rice. We made a Jeera rice. Below this video for how to make Jeera rice. Kao što kaže Antoni, najbolje da jedete ovu piletinu, butter chicken, ovu piletinu je sa Jeera rižom. Ostavit ćemo vam u linku dole drugi recept za Jeera rižu, ali je alone. Yeah, sorry. Vidjet ću sve sama. Ostavljamo vam dole u deskripciji za Jeera rižu recept, a vi uživajte u ovom što vam sad pravimo. Enjoy! Can I show them my nails? No. I made my manicure. I don't want it to fit. It needs to be shown on TV. I made the manicure. And
Anthony is not here, so I can show you guys. It's a waste of a manicure. He's back.